Kay bat ning pilang bulang monitoring, balaos na yung pepatok na ng Environment Management Bureau o EMB Region 3 ing operasyon na rin nga duwang planta king San Simon, ing Melter Steel Corporation, ang pong Wanchong Steel Corporation. Kay bat apatunayan na lina baglareti king Philippine Clean Air Act of 1999. Ay ning detalye king balita ng Patricia Mamangon. Inyang Lunes, pepatok ng Derentaga Environmental Management Bureau Region 3 ing operasyon da nga duwang planta ning pipaglasawang bakal king dane ning Quezon Road king Balen ning San Simon. Kinumpirma ning Engineer Elisa De Maliwat, Hepe ni Pollution Control Division ning EMB na sinerve ne ing cease and desist order kareng planta ning Melters Steel Corporation ang pong Wanchong Steel Corporation parehong saklo ning Barangay San Isidro kay bat apatunayang kulang la pareng pollution control device dareti. Actually, na namin last Monday afternoon. Okay close na namin. Kasama namin yung taga-provincial ENRO and the MENRO. Kailangan namin ng support ng LGU pag nag-close kami ng mga industry. Meron kaming monitoring team doon na member ang LGU, ang barangay, may NGO kami, yung si MENRO. So, kahit wala kami doon, sila ang bantay namin. Base karang ebidensyang areti, bubugala pa muring makapal, matuling at mabulok kaya sukre nga duang planta ang masalang pamaglabag king Republic Act 8749 o mas kilala bilang Philippine Clean Air Act of 1999. King utos ning EMB, kailangan dang pututan reng manibala ning melter sampung Wanchong ing operasyon at obra kilog ning planta hanggat ela tutuki king emission standard at tinakda ning DENR. Kawani Keti, mamayaran la naman 50,000 pesos reng may sabing kumpanya king pamaglabag king Presidential Decree 1586 o Environmental Impact Statement System. Kayan tabi na rin opisyalis ning EMB king pamag-serve king CDO reng representante ning Provincial Environment and Natural Resources Office ang pong Municipal ENRO. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.